Hai menazaklum ia wang ramenen mai chit keu zikru jasruk tingkom changnaza ngkai zemadai ma mai ting chua kidere insa paulia gara dali North State Manipur gina kuki zo MLAs mina hangkre me Manipur government kangge ngo ze bamze pnuita bam gena lupen ndra hangge keze dimante be memorandum Indiaramgu Union Home Minister Amit Sadaga pegai dele zakache dele Zane North State Manipur kakon norem lekai ge kaklebe kakbok pepe blam gena Joint Action Committee JAC mena nchat kang ngkai zemdai tetibe kammai ting mui ding gena chuze nzna intang mai mui ding ria kachangbe strike te dele zakachele Zane North State Assam ge Dimhaso Autonomous Council ne rejete zabam Zadinga Festival Celebration Committee mena rang bagai da Zadinga gen ripoina limwang ndui gai behni nai kumting kum changna jang kai jamdai gu Zadinga Festival je wangrabe kru keu hji disat gina kru keu ji squeria ge bamgulei zakachedri zayanai kum Zadinga Festival ka hangi bige nro kanta be pzet ka cham bramazadu Teulia gulei zachevdlei Zana Assam Dimhaso District Umrang Sogadu Pakrebe 10 Edition Falcon Festival ngi rabzdu hanaikum tingkum changna jang kajem daigu wangraben dui ke hji kreuja kachum kreuzem dai zane kreuzem ngeuge bamgulei zakachevdlei Zana Falcon Festival hanaikum tingkum changna ja kajem daigu Umrang Soge kahangi begadu nro kanta be bzet ka cham be Teulia gulei zakachevlei Falcon Festival kahangi bige banai Zadinga Festival kahangi bige ndai ko gane hlu te chimram halim te chimram wangumi ka chebiza na karya ka changbe a officials menalian chi chakza lepet kai marilei Zane North State Assam ge State Government Department kangge ngora be matabam kan robe ka cham group pa ka chumbegu Assam Direct Recruitment Examination znai chityu zikruzem nge ntak mai ge bamza mada ka klebe gaze plui ibigene bamloi gaidle zakache dele exam bam bihige ze state lui mobile internet services du nchat ka chum pire gumza namza kamtu ndi dele zaidim haso district ya exam bam bihige gari gdi dibe zai ka cham bramzedu ten rui ra hangelun magle ze sale zana exam robi hi zeting chon chat kroi bihige na higin chat ket pire ka changba rodle zakache dele zana mobile internet data services namza kamtu obzedu ting chon chat kroi gina higi chat ket pire ka changba namza kamtu dele zakache dele kakle be pet mag hangena order pegai bibzigena zana examination go center soge security forces kraima spy ramze dukain tip sangze kaidele ja achele kakle be examination center hamadaiza kaije skuiga pet hangen numai dele kagena exam kai loi gai bria ka changba examination center plana changna ja hai chumje mingeuge mada kakle be gaze dise ibigena zane plui ibigena exam ja kai loi gai dele ja sale The Assam Police Spy gena Special Task Force STF mena Guwahati Beltola area gena United Kukin National Army UKNA Kukim gu nam kya spy ge psuite me mina hangket leader zen nim dele zakache dele zai tiga Kukim gu nam kya spy ge psuite me mina hangket leader zen nim ni bepeuze STF team mena bzi LS Joseph Chongloi zai patingkum himreu zemadai kole zesali Zana Manipur Ukrul District Hamlekong area ge tetipe kammai tingmui ge Manipur gu Veterinary and Animal Husbandry and Transport gu Minister Pebzi Kasim Wasum ki ge bom pok pedele zakache dele pau I doze bom pok ped bihi ge Minister pe Naga People Front NPF ge member pe zepiki ge bamdau magle zasale zai chiga bom pok ped bigena midu zemna chaiba zai ka hazamda ngale zakache dele zane Kasim Wasum ze anui Naga me zai Manipur ge BJP ze ka hrome Naga People Front NPF kyangna genele zakache dele zane Manipur ge nkime ke babam Imphal Valley District mingeu babam ka chamcham Imphal East Imphal West Taubal Bisnupur zane Kakching District ge mobile data service
VSATS zaina VPN service namje kam tobje Manipur go government janai takmai ge wangra ba chetyo hji kaire ka chang haji mingyuna namje kam to ndo dai rahangge kam kyu gai kakdai dele jaka chudele za Indiaram ge rje NDA za BJP government Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne pagachumbe terms tekan sabeta ki ge haji haikat loi dele jaka chudele za Indiaram ge pagachumbe terms BJP za NDA ne government tekan sabge Indiaram ge haji kadne ge na Indiaram lui election bam rabbe one nation and one election kai gulei jaka chudele mati magza Zane Jammu and Kashmir dodaga election rally bambiga Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne sajahnai kum Jammu and Kashmir ge assembly go election bambiga BJP na diwangje government insab dina Jammu and Kashmir hangge statehood pera hangge samhe kaise BJP government ne kamkyu gaidele jeka chule jesali Zane Jammu and Kashmir ge member yakskui go legislative assembly election hanai kum tingkum chana je kaise madai ge bamra bje plan face ka chumbam gulei jaka chudele wangrabe hachit keu hji kreuze de setgena chuza habai keu hji kya dralunge Zane North East State Assam ge state go government ne nga beije hapui mehangge pikeun sangna kacharang kangau ta jabambe Arunodoi 3.0 scheme je wangrabe hachit keu hji kreuze skui mai design apply to rahangge let chi chudai gudele jaka chudele zena Arunodoi 3.0 scheme let ka kadai bigeze state luige hapui me kahchi me beneficiaries lakreuze knamza lu rahangge teugule ije Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne cabinet meeting wote bige sali zana Assam go chief minister ne mansa pomsoge saja Assam ge chuna plan constituency hakeze unkaije srok bambige je hapui me good hechirame ngaudo dime beneficiaries constituency katge changkreu paper da hangete gulei jai priya rangchi sing laglele kakna government ne ningai peza haimingyewa peisi ra hange du ningai dele je kachudele naka changkreu constituency kat hange pera hange kamkeu gai bigena jana aige ning sia gai mar hange constituency kat hange changkreu pera le ka chepeza ka charangkang magja hapui me ipo scheme ngaudo dime beneficiaries riak du rangdele jana Assam go government ne meeting rog di besedu hakeze ngkaije sro bamra hange do ningai dele je kachedele constituency ka chamcham bige jai chige ministers medu MLAs medu jana members opposition ge na duwang hange jana Arunodoi 3.0 scheme ge ipo scheme bam hange a Assam go government ne pkeun sangna hapui me mina hangket hange ka charangkang langkyu rabje changke ja haina je rengeu lei jaka chedele jai state ge habi nta na pungtebe ration card nga ma kikla hange du ration card ka hachi be lakreujes na issue te dai gulei je du ka chedele jana ration card apply to rabbe jana issue te chu rabbe je du hachit ke zikreujes kuige te chu dai gulei ja chedele kadai rein sa pin do ta je bam hange channel subscribe te lo zainang nuwang changla bam zaina like to gai lo zainang se lu be page nang kangmandu seul ra hange share to gai lo bi guys zain kinga nim le ne je thodle hai mana zaklum Ring the low